नेपाल भाषा नेवा प्याख नेवामे नेवा कासा सेने ज्याझो यलया कल्याण केन्द्र आधारभूत विद्यालय भलथ्वाखे जुगुदु चैत्र 5 गते मंगलबार उगु ज्याझो उलेज्या जुगु खा येल नेपाल भाषा सहजकर्ता सेनामी पुचय कुतले येल महानगरपालिका 8 वटा गोसाले थथे मचा भूमि पिन्त सेनेगु कथ थथे ज्याझो न्याकोगु खा निया निथ सनिलिया पेतत्या इलनिसे न्यातात्या इ तक छगौया इ लक्षियंक जुइगु उगु ज्याझोले मचपिन्त नेवा संस्कृति परम्परा लिसे सकता प्रशिक्षण बिगु ज्याझो न्याकोगु खा प्रशिक्षण ज्याझो या उलेज्या कल्याण केन्द्र आधारभूत विद्यालय या उपप्रधानाध्यापक दुर्गा साक्के मचपिन्त थुकथ ध्वाथुइका दिगुदु ना फर्स्ट डे जिपी नेवा जिसा सुचिया नाल्या नेवा भाषे किनाल नेवा भेषभूषा जियो चुलक जियो छिपिसक सिकिनाल जियो संस्कृति सिकिनाल जियो टजिलजी सिकिनाल जिसो छुकास मिटिगु नेवा पेसा नापालापा वो कासा सिकिनाल नेहालेगु जियो म्युजिक सिकिनाल जियो प्याखो गु छुटाइए प्याखो सिकिनाल खकी मगो जी भ्यालानो थुकी मथु कि इंग्लिश सब थु थु गोपति पति राई शिव की मशियो पति राई को गोगो पति दिले 5 की 5 की न्यागु न्यागु होला जी नेपाल भाषा थियो न्यागु राईला जिसम नेवा अले जी चाहिँ नेवा भ्या बनामो बनामी राइसियो बनामी राइसियो के मसियो सिले बनामी राइगो पढ्ने खला बनामी राइ जिसा सेका सिकी त बनिपी स्टुडेन्ट्स होला जी चाहिँ ब्याचलरे नेवा भ्या नेपाल भाषा बनाउनुका थै नेपाल भाषा बनाए जी पाठन संयुक्त क्याम्पस मानविक संकायले फर्स्ट लाओ मेमेगु भाषा थगु भ्या बनि त छैन अफलो खकी मगो